Wilobo wire. Tinga wijombori. Meno no gumi. Wilobo loke. Wilobo wire. Tinga wijombora. No guma. Gina yamitie kweda. Primo kwenye. Gina yamape kwede. Diri mogano. Jal penye daroba. Bere pe jaye. Yen gina bi yanyim. Yen gari bere ola lonyo jal. Yes. What are the area? Iwayom. Karamoja, Acholi, Lao, Teso, Aluru, Lugwara Madi, Wanachiel. Wanachiel. We are one. Acholi, Lugwara Madi, Lao, Teso, Karamojong, Akwa Aringa. Wanadi. One people. When you look at our color, we are the same. You look at our children, we are the same. Okay? Let us learn to love one another, stay together, and enjoy peace. The peace, stability that we have in the region, let us enjoy together. Okay? Bana Uganda Jimuri. Muri mutia mugambaje wasibota nasibaje nongambaje jinene songa uri reje ni marunji pum murimbe burahi kama hoa kasira kodeyo mujebare nimwekaza mukobaje bana Uganda kopango Acholi kopango Lango kopango Aluru. Level. That one is for club later. Tunataka amani, watu wetu wanalia usiku na mchana. Kweli watu wetu wanalia, wamama na watoto wanaona shida mingi, wana shida ya magonjwa, wana shida ya mamivu. Mungu wetu tafadhali tusaidie na shida zetu. Watu wetu wanakufa kila siku. Konyiwe, konjo paju, konyiwe. Otifi Vincent Lorok Nyerawa Kagamzodo Lorok Chaywa Kawaneke Katin Monoto Pagamente Jere Inole Kadire Monoto Aki Bosmi Freedom fighter. I'm a warrior fighting for freedom. What Payo? What Kid Kong? Lucky Bosmi fighting for freedom. Peace return. Peace return. Peace return. Peace return. Hello, Inka. Hello. Yeah, check the mic, bro. Check the mic.